Makaitampukan, kadagiti agduduma, apasamak itibiyat. Mang tadrayaw, kan liwliwa, kada kayo pagganmi adumdumngan. Paglinglingayan, kabayatan tiin kay panagtrabaho, ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Agtugaw ka pa'y man ta agsarita ta, George. Ay no, may papanmanin itian niya manang nemya. Di mo man ibaga sirmunan na. Ibagaman tipod no kanyak. Agar-aram ka kanumat kini Ilma at tagalaod. Agar-aram? Isumat ti kunada. Apeng inlimad mo ti maipapan iti day taabanag kada kami kininanang. Saan ako nagdadaton kang kwanan niya? Di ka man nagululbud si ka? Saanin tayo naklunak mo tayo. Anya? Nobya ko ni Ilma at tagalaod nga iksti kumparik, manang. Anta ka di parikot dita. Unay kan, George. Apay ka di? Nagado a babae dita. Ni Ilma pa'y laang mat nga ekstigayam mo. Awan damutan ka ni pare Mayo? Wen angam no siyak a makakitkita kat nagalas launay. Anya jay nagsaritaan nyo kun ni ading mo itay. Asinaw, tinubyana. Ni Ilma nga ex ni Mayo agayam na nanang. Ay nawaw, kaano pa eh? Dayta tijak amo nanang. Nana, hanya mo nga tatinaknakan jay kabsat mau. Nakunampay nanang. Nagado a babae dita. Dayjay pay laang mat nga Ilma tinapili na. Aw, sa mangang kiiday no adda maibaga ni Mayaw. Ni George Mutten ati makaamo nga agpalawag kun kwa na nanang. Si kamot ganun ti lumabas pare Jones. Sa dino ti papanam, mayat ti pormama. At dadit mikin Ilma ita pare. Ay nawaw, husto ka di tinangag ko pare. Ni Ilma nga ex ko ti kadit mo. Wen pare, nobyak ni Ilma nga ex mo. Anya? Nay, agim-imon kan samot pare. San mo't kit di pare? Awan makagapaw tap no agimo na kanya. Abay nga ruda kasta ti tsuram. Kaslag babawi ka mo't anak iwin na suwas kang guana. Si kakit di mo't pare. San akas kin Ilma ti babaeng arapa-apag? Isukawan makagapaw tap no agimo na. Sigurado ka, ang mga nuintun madamdama kitapahan na to. Awalan bibiyang ko iti day babae pare. Nabayagan nga linipat ko day nga Ilma. Gats ka, agan anad ka pare. Abay ko mga agan anada. San mo nga amaw? Nanya ti kabailan nga aramidon day nga Ilma pare. Nanang, kitain nyo man no may bagay kanyak ti kawes ko. Sa dino ti papanam Ilma anak kaw. Ada ti date me kan ni George ita, nanang. Aya. Wen, nanang. Ay, bagay mula una iti kasta abadom anak kaw. Ad-ada ama in love ni George kang ka no makita na ti kasta alangam. Nang, ti kinapintas ko, tinaka-inlaban na kanyak-kanya. Kasday mo lang na. Pagditan nyo nga minan. Ijay sentro, nanang. Mayat ijay taado ti restaurant. Ay wala. Ano ti pagpilian niyo? Naku nayo pa'y, nanang. Nang, ni George tegbus-businan. Alala, mapan kamin. Di take out ko Di mo liplipatan. Agya manak unay, tain libre nak, George. Awalan niya man na Ilma. Ang mga no, dapat kahit mo agatangan. Wano kahit mo akanay. Agmulta ko man, no okay lang ken ka, Bene, ako unin mo ti cellphone mo. Uwen nga, Rod. Aday ta, inidib kon. Amuda nga adda date ko ita, agtawag da pa'y launod. Sino day Jaya? Ay, kwa, ni Manang Rina. Kapsat mo? Ay, saan? Kasinsin ko lang. Ang mga no adda na pating nga ibaganagin ka. Kasinsin mo magaan tagtaw-tawag. Nasaanan?
I-text ng tunano niya di bagana kanya. Disturbo lang iti data. Ang mga no agpatulong manon data kasinsin ko. Ni, si kamot gaya, Mayo. Sino tayo dyan lalaki? Ni Dennis, intulod na klaang dito'y paradaan. Tadati na patag-alakad ko. Damot ni Jones, ano biyang? Apay saan nga iso ti itiks mo? Apay ang masapul sa bali a lalaki, ti mangimotorking ka. Amo Mayo, no maipapan iti day tabanag, awanan ti bibiyang mo, ta-ex kalaangan. Kat ni Dennis, nasingit agayam ko day jay. Nasingad na gayim gayam ha? No saan ka mamati? Di saan ko naparikot data? Aging gagayam ita, kat saan ka nagbalbalay? Ibagam tumanin kanya ka nasingput ka. Iso nga ado ti lalaki agayim mo ha? Una yan. Dita ka man laangan, papansin ka man. Hawanan! Kasi lang ni Jones akong parek. Tanakatumpong iti babae agarampiat. Hoy, urayan niya pa iti ibagbagam, amok asaan ang makiwin naswas ni George kanyak. Ngamin, ayayatan nak unay-unay, kat mariknak met dayta. Pare, sigurado maklat ka iti bagakin ka. Ano? Anya man ti bagam pare? Naranaak ni Ilma, iya paradaan tayo pare. Anya kumaita nun naranaam. Nabayag mutten nga awan kayo. At dati sa bali alalaki anang itulod kin ko na itay. Di nakman ang awan siga. Pudno ti magbagak pare. Nasingid ka no agayim na tayo dyan lalaki. No dadumagat okay lang ngamin kininanang na ti kasi nga aramidan na. Narigat ti maikamang ijay pare. Amok ibagbagam laeng dayta, tapno madadahil ti relasyon mi iti ex mo. Kas gayim mo pare, konser na laang kin ka. Nagdala na kung dagita. Siguro, kaya't mo ti makisinublang kin Ilma, iso akas tamo ti ibagbagam kanya pare. Makisinog la. Awanan dahi tayo ti plano pare. Kas kanahin ko nga ibagakin ka. Saan nga isaw ti babae nga arapa-apag? Oo, amok na kita kay style mo pare. Kaya't mula ang apirgen ti ex mo nubyak ita, iso akas ta ti bagbagam. No siyak ti sika, di kan makibiyang iti relasyon may. Nawatab! Samutin nga umay ni Mayo dito'y balay. Ay nawaw, itan niya aga po nga umay dito, hinanang. Kaisigod mat nga umay no saan abisay. Diya akong kayat nga umay day dya lalaki dito'y balay. Unay kan anak ka. Gayam mo mo dayay. Iti laeng, saan nita? Nang runa pa iti naamwak akayat na virgin tinasayat alindangan mi kin Elma. Anya? Di mo man sobraan ti istoryan dita, George. Pudnumot asarampiting tinobyam. Mamartak pa'y gayam. Kan may sa, pagan ano kuman ni Mayo tinobyam, kat adamat ng tinobyana, nakapimpintas pa'y. Saan lang aday ta? Nasingpat tinobyana ita. Saan akas itidaduma dita asarampiting. Dayta ti pudno nanang. Tida magkukot sa rampiting daydi a babae. Iso kanumot la ang tiga po na nagsinad akin ni Mayaw. Simot jay kabsat mo no kas tagayam tinubyan na. Dayta nga rod mo tibiyag akayat na nanang. Takderan na Sumulagayam ang nakiwin naswas ni Mayaw. Daytoy mo't George akabsat mo inaram na may. Amupay, no anya tinaknakan dayta George. Naimbag kumamot ano adadenggen na asao. Awan mo nga rod. Nay, anya nga rodon ti aramidon tayo ngay. Baybay antayo latan ananang. Tapno mapadasan na ti maibagbagakin kwa na. Di na amo ti agpili iti babae. Ay nawaw. Asino mo takabidyo kulmaw? Ni Dennis nanang. Manan. Umay da kanu kadagiti gagayim na dito'y balay nanang. Anya ti aramidon da dito'y ngay? Agsyat da kanu. Ay wala. Mabalin lang tamay. Ay, okay lang ka na kayo nanang? Okay lang. Basta mga lada iti pulutan kan ladies drink.
O sige, i-message ko nga ron ni Dennis, nanang. Isaganak nga rudon ti ice kan shotting glass. Na, kasla agdardaras ka mo anak ko. Apay ka day. Ayan ni George nanang. Mada iti silid na. Apay, anya ti masapul mo, iti kabsat mo. Ada na patag nga ibagakan ko na. May papan itinobya na asarampiting. Ay nawaw, anya day ta anak ko. 5 basak iti paraangan da ilma itay. Kat nakitak nga ado ti lalaki a bisita na iji balayda. Mayat ti kakatawaan da nanang. Ay anak, ang mga nukasinsin na laeng may. Imposible mat Masapul ang makita ni George ti nakitak. Iti kasta kat di na panunutan nga inuulbud dagiti idandanon tayo kankwana. Nasaysayaat no makita a mismo dagiti matana. Unay kan manang, makapakigtot kamot. Apay ka daya. Jay Nobiam. Ano? Apay tinubyak. 5 basak iti paraangan da itay kat nakita nga ada ti lalaki akadwa nang agin inom. Sana kasta tinubyak manang. Nakita lang nga rudon ti dua amatak. Mamartak ti sumarampiting anobyam. Sana puno daya ta manang. No di ka mamatay, mapangka iji balayda tapno makitam amismo. Tapno amumot ti pagluglugaram Naimbangal daw yun, nana. Hindi, di mo maibagbaga nga umay kagayam. Anya ti kayat asawan dagiti makitkitak, nana. Nabarbartek mo dagiti tattao dito eh. Agraman da kayo. Gayam ni Ilma dagita. Anya klase kayo ngay na? Apay mo ta pinalubusan nyo ang makiinom tinagduduma lalaki iti anak nyo? Wala ata dito'y balay lang, bay. Uray pay, amo yung adanobyo na. Anya nga ron ti marami na. Kay sumat ti kaya ti anak ko. Sino ti bisita tayo? Elma, apay ang kastamot ay? George, kamad gayam. Nagalas man ti kastang aramid ti may sa babae. Anya ko maita. Asa na bali? Tasan tamat anag kasar. Kan naginom kami lang, mat. Nawawanan ti bagam. Mabalit mo, ti pumanaw. Ni George kaday ta kasarsaritam iti silpon mo, anak ka. Wala nang. Apa ang nakmanin. Anya, mutoy man day ta silpon, ta siyak ti makisarita kang kuana. Ati na nang. Hello, Hello, Elma. iti anya agapaw nga apaam ti anak ka. Awanan kay ti bain. Magbagak lang mo. Tamadadaal mo ti relasyon mi ano kasjay akanayon dar aramidon na nana. Nuagsasaw ka, kung amlan asino ka. Nakabutbutang magayam ti makiasawa iti anak yo. Awan karbangam amang ibagay iti kasta kanya. No kastamad lang gayam. Kukuhayon ta anak yo. Agwin na suwas kamin. Pag ano ko nga ito sa rampiting anak yo. Bastaw sa alalakay. Kalangit nawala ng bera. Ay, panagkunam Ala. ka day. Nasaya at tikas tang aramidam, George. Di na pagbiyahan na nang. Amok tararamidak. Ay, nawaw. Gapula ang iti sa rampiting nga babae at barbar to kamutay. Jaklahim pagarob. Magdalena magayam na dyan nga Elma nanang. Magdalena mo asasawom dita. Babaeng para sa lahat ako nada nanang. Sarampiting. Babae. Idi pa mo nga may nga ibagbagamikan ka. Ngam di mo nga rudpat tiyan. Ginoram pa iti kumparem. Idi imbaga na asarampiting ni Elma Anubiam. Ayam dinapatag. Gitna mo aktig kalukwan na. Pag-alano ko nga ito sa rampiting anobya. Kan konsintidura katugangan tubig. Ha? Apa yan, George? Di ka matagtagari dita? Awan bibiyang yu kanya. Ay, nawaw. Babae manan ti makagapaw? No awan ti maitulong yaw. Agulimag kailangan.
Sika lang nga rudan ti pampanunutan may. Kastapay lang mo ti bagam. Sikan ngamin, di mo amo ti dumngag. Kunak tubay kat. Pabasulan lakmanin. Aywan tatalaga mo't abasol mo. Anya ti kunamkin mayo agayam mo. Pir-dyan na ni Ilma king kata umapal anobyam ti ex na. Ni manang mo't. Ipalagip na pailang. Nakababain mo't kinimayo no maamuan na ti kastaan na pasamak. Sa painap-apam iday. Pudno ka day tinadamag ko na. Nagwin na swas kanumat na George kin Ilma. Ay, wait. Nag-breakdown Apay, Mike? Tanaamuan na nga adatiyaw awid ni Elma alalaki, ijay balayda. Agasam ta agiinom da kanu pa ijay. Ay, nawaw. Saan lang aday ta? Konsentidora kanu pa itiin ana. Katno day ti di mi nagkinawatan kin ni Pari George iti nana. Di napat yan ti bagbaka kasarampiting din niya babae. Talaga siguro pulida ti kasta Nabayagan na nagsina kayo. Ang maging gaitakit kasta latabay tar aramidon na. Wan atang gatal mo day jay ama isa nana. Sakit konsentidura mat ni nanang na. Narigat ti may kamang ijay nana. Maray, akapita pa ay. Agyaman naklaw na pare Mayo. Anya jay nadamag kaw. Nagbreak kayo magayam kin Ilma. Una, tasarampiting magayam amaysa. Imbagak mo ti may papaniti day ta paray. Di mo kahit ulbud mo day jay. Pay ko mga ulbudang kay. Isungarot anak iwin na suwasak mo't lang king kwanay day. Tagatay lang dya babae. Ang pagyamanam latan tanaan mo madagaws. Ungarot pare. Nimbaglaangin na, sa saan kami pa nagkasar. Una, narigat ti madan ita asawa sa rampitain. Kan katugangan akong sintidura. Sakit ti ulo tayo paray. Naimbaglaangin pare. Un gaya. Agkasar kami ni tinubyak kintin umay abulan paray. Pudno? Un paray. Umay kanto Anyat amam. Ang mga nadamam amom ijay. Aywan na pare. Umayag. Kita lang anta pilyong mo ito anaimbag ti babae nga yatang. Dahil saan ang sarampitain. Tapno naragsak ti biyag mo, paray. Ay, nawaw! No amom aluklukwan na ka, learn to let go ako nada. Iti kasta kat adatal na ti panunot mo. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay, nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak itibiyat. Mang tadrayaw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngan. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay, nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite. Awanen sa Balipay. Ita, sagutan da kayo iti sabali manen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Sika magayam ti lumabas kasinsin Juana. Dumagas ka pa at kapita. Sa payagdardarasak kasinsen, adda ka di ibagam apagsayatan. Adda kasinsin. Makiasawa ni Nimfa ka anakam. Ay nawaw, kaano kasinsen? Inton umay abulan. Makiasawa mo't gaya mo ni Nimfa. Ay sa bagay, adda mo't iti husto nga edad. Wen kasinsin, umay kayon to Awen, umay kaminto. Manu ababoy ngay. Nday tatijak pa'y sigurado. Basta umay kayo lanta Dito'y balay magkiditi pa kaangayan na. Aw, di mayat kasinsen, asidaglaan. Wen Day talaan ti bagam, tanawanan, agpatuloy akon. Kas na ko nakitay kat agdardarasak kasinsen. Day talaan kasinsin. Sige, agan-anad ka.
Makiasawa mo't gaya mo ni Nimfa. Asinaw, animpa. Ni Nimfa, ang anak ni Kasinsin Irene. Kagaano kanungay. Day tatijak na sa lunsod. Anya, Sa anak nga intrisado, no tagaano ti asawaan na. Iso adya kon sinalunsod. ay nawaw. Na, apay akas tamot ti pagpagam. No intrisado ka, mapan ka ije balayda, ta si kamis mo tag saludsod. Agsalsaludsod lang na tao kastamot tan ti ibagam. Ay una yun ay abakal. Si kamat kayam ti masabat ka o kaanakan nimpa. Kumusta kayon, Tata Tonyo? Ay, nasaya at tamot kaanakan. Anya jay nadamag kao. Ha? Makiasawa ka kanumot tan. Ay nawaw, day tala ang gayam. Kunaklakit din, manya ti bagayo. Tata, makiasawa akon. Agkasar kami ni tinubyok. Ay, wan, mayat na ita. Nadakamutan iti husto nga edad. O kahit taga-ano nga'y may. Benggit, Tata. Ay, nawaw, nagadayaw. Di manon kamot gaya mon ijay. Kaeskwela ak idi, Tata. Ay, sumot lagayam Kaano nga kayo kayaw ta tumulong ak. Intun Sabado, Tata. Sa dino ti pagsasabatan mi nga'y. Mapan kay laengan ay di balay. Usarin nyo tilugan ni Uncle Francis. O, sige, umayak taw kaanakan. Isulang mo ti amok may tulong kaw. Agyaman naklaunay, Tata. Dakkulan at tulong dayta kada kami. Agyaman na klauna ay tanakaumay kayo kasinsin Juana. Ay nawaw. Apay kasinsin. Isuka di da ti pakiasawaan ni Nimfa. Wawin kasinsin. Miko'y tinagan na. Ay nawaw. Apayakas jay mo tit suraan na. Ah, anyat kaya't mo asawan kasinsin. Ha? Ay kwa. Awan kasinsin. Guwapo mo't gayam. Ay na, nagtangos ti agong nasika. Kunaklaki dino adda ti madi akayat mo asawan kasinsin. Ay, awan mo't kiti kasinsin, si kamat. Panawang kapay bait kasinsin. Adala ramida. Okay, awan parikot. Ay, una yan. Danda ni may law anak ijay Ang nukit kita, ti pakiasawaan ni Nimfa. Kaslada kurkurang na talaga. Wanaw, talaga nga agpala dayjay alalake. Adamadlaw ko kini ang tiwana nanang. Ay nawaw. Anya day tamadlaw mo, nimfa anak ka. Kaslakat katawaan namot nila kay ko. Sa bali, ti pa nagkita na. Iti anya aga po kung mga aramidin na ti kasta. Diyak amu akin ni auntie. Amangan mo, no na misinterpret mo laang. Saan nanang? Madi ti atap ko. Imbis nga aginjoy ka, sa baliki din ti pampanunutam. Madi nga rod tirik nak nanang. No daduma kat kasla limod ngoy uyawon na ti asawa. Kas kumaitay. Di mulatan ikaskaso ni antim anak ko. Isupay ki, di day ta apaka-istrisam. Nakitam di asawa ni Nimfa, Tonyo. Ay, nawaw, napanak nga ron ba? Siyempre nakita ka. Awan ti madlaw mo kinkwana. Tas kumaitan niya. Kasla dakurkurang na. Kasla balasi ka. Mangrugi ka man ako na kaon. Kadisumat. Di mo nakita ti garaw na aya. Di ka man nagsawa kasta. Kasano mo tanay bagam nga agbala di tao. Doktor ka aya. Basta. Iso mga minti madlaw ko. Kasano ko mga dakurkurang na kat normal mat idi kinasaritak. Sika ngay, impadas mau a kinasarita. Saan? Matlagaya. Tila madlaw mo mat. Nagsasao ka kaslaam mom amin. Agraman normal at tao, ibagam nga dakurkurang na. Ay nawaw. Nasaya at tanalagip mo tagpasyar, Shirley anak ko. Wen tanawaya anak mo't nanang. Kat, kumusta nga iti kasar ni kasinsin Nimfa? Madimat? Ay nawaw, kasano amaday nanang? Diyan na asawa na nga rod. Oh, apay,
Anya ti isyo iti naasawa na. Kasla dakurkurang na sika. Anya? Agban lalaki di dayjay. Ay na, grabe kayo mat nga agsasao nanang. Kadi sumat. No sika ti makakita iti garaw na, ang mga no panunutemet nga dakurkurang na. Ay na, saan mat anasaya at tikastang ibagbagam nanang? Amangan mat no naira na laang. Ay saan? Sigurado ang itinakitak. At dalaki di kurkurang da alalaki. Ang adamo nga minitsura na. Isu siguro ang nakikalay sa ninimfaken ko na. Orekas jeti kasasaad na. Si kangay, kaano ka maangay ang makiasawa? Ah? Dandanin nanang. Ay nukasta, adamot ten plano yaw. Wen nanang, aguray kayo laangan iti 2 bulan. Grabe mo tis istoryaan ng Tijuana kadagiti kalugaran tayo nanang. Ay nawaw, anya tis istoryaan na iya. Adda kanukurkurang nila kay ko. Agbala, agbagtit, kun nagadung agkakasakit a balikas. Naa, apay kanumot akastat ibagbagana. Saan ba't nga agbagtit ni Mikuya? Dayta nga rod nanang. Ang mga nadalaang tinakita na kinimikoy adi na nagustuhan. Nalabos mo't ta ibagana nga agbalatipada na ataaw. Di nan sa amo a professional nila kay mau. Diyak amo akin ni auntie. Bayam, bagbagak day ta akasinsin kaw. Awan karbengan na amang iruruman iti manugang kaw. Isuki di ati ada kurkurang na. Apay kasinsain, iwarwaras mo kanuma nga ada kurkurang ti manugang kaw. Dajay ka day. Awan, inistoryak tay sumot tinakita, idi kasarda. Anya? Kaslagbala talaga. Ay, tanangam ti panagsasaaw. Professional day jay kasinsain. Anya? Ada na talgad at trabaho na day jay. Sa ita, ibagam nga ada kurkurang na. Di ka mabain iti kastang ay sawsawang mau. Ibagbagak laeng mo't ano niya ti makitkitak. Ay nawaw. Wanaw, umapal ka, tanimi ko'y tinagbalin ang manugang kaw. Isu akas tamanang ti ibagbagam. Basta, agbalalakit di dayjay. Maminsan pa'y kasinsain. Maminsan pa'y nga iruruman mo ti manugang kaw. Siyak ti makalaban mo. Kaya't munsamat ada itik tangiwat mahuana. Ay nawaw. Apay akas tamanin ti bagbagam si katunyaw. Sang kaistoryam kanumat nga agbala ti naasawa ti kaanakam. Ibagbagak laeng no niya ti makitkitak anya. Agbain kamot professional da dyan. Ada na talga na trabaho na. Kasano kumaama ka pa sano agbala. Anyat amok ngay. Pangasim di mo labsan ti agistorya. Apay nga affected ka launay. Kat saan mo't asikatidakda ka matag. Nakababain nga road iji tao. Anya tilaban mo ijay kat professional na ijay. Kan awan karbangam amang ibagang agbala ni Mikoy. Doktor ka aya. Usto nga rodon agtaldakan. No si kamot nga ta ti pangimbagan na iti kasta. Anyang atamay ti mariknam. Agpasyar ta ije balay tapno makita da kamot dananang kantatang ko. Una, mabalin na tamay. Kat, kaano ngay nga rod anawaya ka, Filimon? Mabalin inton Sabado. Nga masapon nga agsublita matlaang dito syudad no Domingo. Tada trabahok no Lunes. O sige. Nagasanak to dito boarding house ko no Sabado. Katuanan agpakadaak nga rodan. Ay nawaw, itulog ka ni ti boarding house mo. Saanan? Kabaalak mo ti agawid. Agi na nakakit din. Amok anabannog ka iti trabahom. Nagawid kamot gayam kasinsin Shirley. Kaano pa'y? Itay laeng. Inpasyar ko tinobyo kasinsin. Agad. Kaano nga'y tilong table yo? Aguray tayo pa iti makabulan kasinsin. Ay nawaw. Dandanimot gayamon. Wana, Taga-ano mo't nga'y ti maasawam. taga-baba kasinsin. Naamamok mo't kabayatan ti panagtrabahok iti syudad. Umay kayong tumot ton kasarme. No di tabalayo akit umay kami at talaga kasinsin. Ay wan gayam. Sa anak-anak kapan idi kasaryo ka ni Mikoy, ta nag-duty ak ngamin. Okay lang kasinsin.
Maawatak matkit di. Amangan ko nak no bumalas ka kat di kan tumat umay inton kasar ko. Saan ka sinsin? Man nakaawat akmet. Kas naibagak itay, umay kaminto kadananang. Ay nawaw. Abay mo, nakasta ti kawis mo, kuhana. Apay, anya ti parikot mo iti kaus-kaw tunyaw. Ang damot ti ginatang da sirle, ngay suot mo. Naa, daytoy nga rod mo ti kayak ko. Tapno na'y dumduma mo't Ay na, pangaasay, tasukatam da ita. Ay, agtal na ka man si katunyo. Pagsaya atam ti ibagbagak, saan ang maibagay iti okasyon ti kasta kawis mo? Saan laeng ano saan? Basta siya, daytoy ti kayat kong isuot, period. Ay nawaw, pangaasay, tadi mo ibabain ti anak ta. Ay, ura niya pa iti magbagam dita, di nakmalapdan. Maminsan laeng amaki asawa ti anak ta. Kayat kau nga agbalin ang memorable day tingal daw. Iso adi ka man agbalin na kontrabida si katunyaw. Apay matakas niya tinsuot ni nanang mo, Shirley. Ay, jakman ammo ka ni nanang. Nakababain kit din. Saan ana ibagay ti kasday abado na. Kaslapang Halloween mo. Day tangarod ket. No apay mat ngamin aya, adi na insuot ti bestida aginatang ta. Kaslamat ada kurkurang na. Anyat ko ng Filimon. Adda kurkurang kau. Ha, nanang? Ni, adda kayong matgayam dita? Itay kayo pa'y kadidita? Wan, iso anang kuti nagsarita niyo adwa. Ulito man timbagam si ka, Filimon. Ay, pangaasim nanang. Di ka kumagis skandalo. Agsardeng ka man si ka, Shirley. Di mo kampiyan ti asawam. No apay nga mi nakasta tinsuot yo, kat damot ginatang may nanang. Kaiso nga ron ti kayat kumat. Ay, nawaw. Katno pang Halloween costume samot dayta, nanang. Anya pang Halloween mo't ngay bagbagam. Bagay kung tupay ti bestida. Ay, nawaw. Kagorgorak day ta Filimon lakay. Ay nawaw, apay lipilimon. Adda ka no kurkurang ka. Anya? Na, apay nga katawa ka. Apay nga may nakasjay tinsuot mao. Talaga nga buruk ti darak. Numapalin lang ngay babawit ti kasarda. Ita, ammo mo no niya tirik na ti mabagaan iti kasta abakas. Kasta una ti pananguyaw mo iti asawa ti kaanakam. Oh, anya nga ita. Si Kama, ti binagaan ti manugang tay ti kasta. Nagapakanumo dahwa na kunti manugang na itay nimfa. Pudno ka day. Unanang. Binagaan ka no ti manugang na kaslada kurkurang na. Ay nawaw, apay ka no. Takas jay mo't pimantin suot na kat kasarday jay. Ay wan, kasla pang Halloween di bestida na itay. Naalam nanang. Gusto mo kidi tapno ammo na tirik na ti mabagaan iti kasta. Kasta una iti pananguyaw na iti asawam idikay. Uray la ibabain na ni Mikaw. Anya ngay ita, nagbalatot keng kuha na ti dakes nga aramid na. Deserve na nanang. Deserve na launay. Nagrubwat da ka din. Way, itay pay. Naimbaglaeng ang tapimanaw dan. Makapaasar day ta Filimon. Makitam na ita. Nasakit tinakamaw, edi si kati ibagada nga dakurkurang na. Jakon kayat ang makita day ja tao. Ibagam kini Shirley. Adi na yaw awid day ja lalaki. No kaya't dak asarungkaran, ada maaramidam. Ay, jak kayat ang makita ti panagrup-rupan ako naklangarudan. O may laeng dito ita pagsasawak. Dahil sa ngamin, di mo tanangan ti panagsasaom. Anya nga ita, nagbalatek mo't laeng ken ka. Kasta talaga ti biyag. Di ka ngamin agbalin adakas iti pada matao. Ti pagsakitan tinakem ko. Ket ti manugang tapay mo laeng tinangibagay ti kasjay kanyak. Napasamak siguro ti kasta. Tapno marik na mat ti imparparik na iti pada matao. Saan ngamin na nasaya at ti kasjay a panagsasaom iti asawa ni Nimfa? Agbalbaliw ka kuman, Juana. Ay, nawa!
Liklikam ti mangibalikas iti banag a mabalin a pakasairan tirik na ti padam a tao. Tapno awan rumso a parikot iti nagbabaetan nyo. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak iti biag. Mang tadrayaw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngan. Paglinglingayan kabayatan tiin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite. Awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sabali manen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Naggapgapuan nyo apong. Iti ayan tigayom ko, apaw. Nakiis-istorya aklaan kang kuana. Imawag ni Manang Emily itay awan kayo. Ay nawaw, anya ti imbaga ni Manang mau. Kinumusta na kay laeng. Kan adda kano ipawit na a package. Kahit kumusta ka numot nga iti kasasaad na ije abroad. Sigun ken kuana kat nasaya at kano matapong. Nasaya at ano kasta. Tapno matungpal na mitten dagiti arapaap na. Wala pong. Si Kangay, kumusta mitten ti trabaho, Jacob? Kasi ti sigod, awan mat nagbaliwan na. Agan anos ka tapno makaurnong kamay. Ipakita yo iti amayaw nga uray pinanawan da kayaw ket kabailan nyo ti agbaligi iti biyag. Sabon ken lotion para keng ka marilinay. Ay nawaw, imported asabon mo't da ito'y marisimang. Para keng ka maray. Impaw iti apok nga OFW. Amangan no para ken kakumadag ito'y maray. Wen, ngam kayat ka nga ibingayan, ta sobramet ti impaw it na. No si bibiyag pa'y ti inada, sigurado ang maragsakan day jay. Tain-inot meten ang matungtungpal ti arapaap dagiti anak na. Nabayagan a pimusay ni Grace gapo iti sakit na maray. Timot amada, jak amo no sa dino ti paglamlamangan na. Naimbaglaangan tauray kasjay tinapasamak iti pamilyada, ket saan da anayaw awan. Wen magkidi amaray, uray kaskasanaw ket saan met asakit iti ulo dagiti apaw. Banag apagyamyamanak launay iti apaw. Tatang, siyak nga raw. Si bibiyag kayo pa'y gayam. Anyat araramidin nyo dito'y. Nadamag ko ang nagabrod gayam ni Manang Mau. Anya ko maita no nagabrod ni Manang Emily. Manaw, ti ipaw-pawit na akwarta kada kayaw, ta bumingayak mamad. Mano atawan na saan kaya nagpakpakita kada kami. Sa ita, agsubli kayo, tanaamuan nyo ang nagabrod ni Manang Emily. Di kag sawa akas ka, tada karbungak iti kwarta ni Manang Mau. Ay nawaw, uray anya pa'y tar aramidin nyo adwa. Siyaklat ka ti amayaw. Ti saludsod ita, kat inaramid nyo ka ti pagribangan nyo kas amami. Awanan ti adu asaw. Ibagam ka ni Manang Mau, ta mangipaw itmat iti kwarta para kanya. Sa dino tinaglamangam iti mano atawan, pidol. Kalpasan ti tabon ti anak kaw, ket di ka meten nagpakpakita kada kamay. Awanan bibiyang yaw, no may papaniti na itabanag. Ti kayat ko itakat ibingayan nak iti ipaw-paw it ni Emily kada kayaw. Ay nawaw, kalpasan nga inabandunab ida. Ay nananang, saklat ta ti amada. Ore mano atawan pa ti mapalabas. Saan nga agbaliw da ita? No ti ipaw-paw it ni Emily ti gagaram, iso ang nagpakita ka manan.
ibingayan ka. Nasayat ma, no kasta. Mabitla ang tamangirwarak iti sabon, dilata kan chocolate. Ay dawaw, anuwak ngay dagita. Di mo't kayat mo ti bumingay. Sana dagita ti kasapulak, kwarta ti kasapulak kita. No kasta gayam, awan ti kwarta ang maitad ko kang ka. Mano ti ipaw-paw it ni Emily kada kayo aya? Saan a kwarta ti ipaw-pawit na niya? No adaman ipawit na a kwarta, ket para iti balay na. Anya, Saan pa'y analpas ti balay na, iso nga agbain ka. Di ka agbalin arupat kwarta. Kasla ti manugang mo ti limabas dito'y balay idinaminsan nga aldaw maray. Isaw maray, italaang manan ang nagpakita kadak kami. Naggap-gapwan na ngay dayjay. Sa dino a lugar tinaglemlemengan na. Apay nga italaang ang nagpakita kada kayaw. Diyak mo maray, di na mo ibaga. Italaang ang nagawid dito'y lugar tayaw, tanaamuan na ang nagabrod ti putot na. Anya, Day tatipod no maray. Agdaw-dawat nga ron iti kwarta kanyak. Ngam saan ko nga inikan, tanaigatang meten iti materialis ti kwarta nga impaw iti apaw. ay nagpuskol ti rupa na no kasta mare. Sika tinang padakkel kadagiti apukom, sipod pimusay ti inada. Ita, kayat nipidol ti mairanawd. Ha? Naimbag kumamot ano nagbalin nga ulidan nga ama kadagiti anak na. Narigat nga raw ti agsasa umaray. Agraraman mo't day di amanugang maumaray. anya tiramiden tayo no umay mananitatang diti balay, apong. Makisarita ka anasaya at kang kwa na apaw. Irespetom latta ti amam. Ay nawaw, kasano nga irespetok ti kasya klase ti ama. Nagalasmut nga ro ti ugali na, apong. Tinapatag kat saan da kayo adangran. Ay, dahita ti di na aramiden ta lumabanak. Ay, nagrigatin ayat ti kastaw. Sigurado nga agsubliman ng dayapong. Kwartan tumanan ti dawatan na. No agsublay, ibagablatan nga awan ti impawit ni manang mo a kwarta. Ayun gayam, di mo pa'y dakdak kamating ken manang mo, ti maipapan iti panagsubli ti amayaw. Apaya saan, apong? Wen atap no saan nga isupay a pagparikutan na. Di mayatan ti pagidaan nyo maray. Nalpasan ti balay ni Emile. Wen maray, ijay kanupay ti pagnaudan may. Ay wala. Komportable kayo no ijay ti pagnaudan nyo. Nakunampay maray. Ay, ti manugang mo asakit ti ulo ngay. Saan na nagpakpakita? Kano binulan amapmapan ijay balay maray. Anya, Kwarta ti siyang kaibagana. Ipagarup na siguro adakkel ti kwarta nga ipaupaw iti putot na. Isu akas jay. Sublim at asubli ijay balay. ungtamkit di tapno ag nakamaray. Narigat mga raw tamanugang kulaang dayjay maray. Una, ngam no aglablabas, ikanyo iti pagnakman na maray. Nagpakita pa ilang no sakit ti ulo magayam ti isang put na. Nay, anyat aramiden nyo tatang. Dituya ka nagnaan. Ay nawaw, sana mabalin ti kasta kapanunutan nyo. Apay kumaasaan, kat balaymot ni manang mo Emily day taon. Anda karbungak iti day ti abalayan niya. Talaga ka di nga awan respeto nyo kada kami. Nagadulakit din kay bagbagam. Sa dinaw tayan ni Apong Mau. Apay ni Apong, ibagam nga ibingayan nakmot iti kwarta nga ipaw-paw iti manang Mau. Awan karbungan nyo iti kwarta ni manang. Kaya't sumanwan no saan, adda karbengak tasyak ti amayaw. Ikanak man iti kwarta. Awan kwartak pidol. Amaw nga da impawit ni Emily kada kayaw. Awan impawit ni Emily. No adaman tindulin ka kat bukod ko a kwarta dayjay. Ikanak wano. Ada na kay planwa dayjay a kwarta pidol. Ay, sarasak ti pagpungpungtutin niyaw. Tadiyo amaw na niya ti kabalak nga ramidan. Ikanak iti kwarta, wano kaya tut ito'y... Nay, di ka kumabil ah.
Idad kunti kwarta daw dawatan. Kasla adda pagbutbut nga marisimang. Adda ti manugang ko di tabalay, maray. Anya? Idi pa isa baduan napan ijay. Ay nawaw. Anya ngay aramiden na ijay. Agnaad ka no ijay, tada karbengan na itinagrigatan ti putot na. Anya? Inala na nga ron ti kakaisuna akwartak, maray. Apay nga main nga inted mo. No saan ko nga ititidaw-dawatin na, kabilin na, maray. Amo ka din ni Emily aramiden ti amana. Saan pa'y, maray? Inlimod may tapno saan kumapay nga iso apaka-estresan na. Ay sus, masapol nga agpatulong kayon kadagiti masaknan, maray. Aglablabas mo, tenday ta manugang mo. Kunamlan asino abos. Sa dino tinapananda di ala kaya po. Diyak amaw apak. Aglablabusan na. Masapol ang maamuan ni Manang Emily ti kastangar armiden na kada kayo. Nag-text ka kadikin manang mau. Wala pong. Imbagak nga awagan nak numawayaan. Tadda na patag nga ibagak kan kwa na. Kasanulaang gano. Di kay agbutang kan tata nga pong. Sana mabalin nga stressan da kayo. Amangan no siyak to ti pagpupudutan da. Di kay madanagan taddaak. Saan ko akanunungan ti kasdi nga aramid ti amame, apong. Ada ni tatang diti balay, manang. Ay nawaw, anya ti aramiden na dita. Parikot manan tinsangbay na. Anya? Dito'y kanungag naed, tadda karbangan na iti balay mo. Mano atawon asaan nagpakpakita? Sa ita, agdisdesisyon iti bukbukod na. Ha? Kano pa ingat da dita? Iti pa'y napalabas sa tawa na gulguluban na kami. Ngamsan kung imbagbagakin ka, tay sumot tibilin niya apong. Adda ka din ni tatang dita, kasaritak man. Saan pa yan nagawid manang? Saan mo tadakas no kayat natiyag na dito'y? Ngam masiksikuраnak ngamin. Tay stress mo ti ipapay na itinal daw. Ag-text ka no adda ni tatang dita, tagsarita kami man itinalapat. Wan manang. Payakas tati panagsasaom kanyak, Emily. Ay nawaw, di yu ammo no apay? Irespeto na, tasaklat tati amam. No awanak, awan kamayod iti na ito alobaw. Inaramid yu kad iti pagrebengan nyo kas ama. Sipod pimusay day dinanang, kat saan kayo nagpakpakita kada kami. Intarayan nyo ti obligasyon nyo. Pangasim man. No sakit ti ulo mat lang ti papaayo kan apong. Nasaysaya at no pumanaw kayo laktan dita. Awan respetom ngay nanak. Saan da nga agpulong kanyak no amuyo ti limitasyon nyo? Saan kayo nga ag-feeling boss iti dayta abalay tatang? No awan respeto yo kanyak nga anak yo. Irespeto yo ti katugangan nyo. O tatang, nangagyumat siguro ti imbaga ni manang. Irespeto yun ni apong. Anyat insursuro yung karagiti apuyaw nanang. Diyak kaya ti apa pidol. Gapo ka na kayo. Kaya't na pumanaw ak iti na ito abalay. No kayat mau, agnaed ka payla ang iti kalapaw ang nagnaedan mi iday. Apay kumangay, kat adamot ti balay ti anak kaw. Saan ka magki di aparitan nga agnaed ditaw? Tijak laeng kayat kat natangsit kang agsasaaw. Awan ti respetom kanyak nga ina ti asawam. Ti kaya tiyo siguro kat na kayo lang ti mairano di ti kwarta ni Emily niya. Sa anak arupat kwarta akas keng ka. Ay nawaw, agin kayo pay lang. Saan asyak ti pabasulam no apay akas di ti anak mo keng ka. Manu atawan mait adi ka nagpakpakita kada kamay. Sa ita, natangsit kang agsasaaw. Kunak man no pimanawan ti manugang mo maray. Di na mangarod kaya ti pumadaw maray. Nalastog pa'y kiding agsasaaw. Ay nawaw, talagamot anapuskol ti panagrup-rupan ano kasta. Diyak amaw no anya ti aramidak maray. Uray ni Jacob, saan nga ikaskaso ni Pidaul, tani Emily ka no ti makinkukway ti day di abalay. Kaano nga agawid ayan ni Emily? Nasurok nga upat atawon na mutin ijay abroad. Awan mo tinadakdakamat na maray. Ngam siya pa'y lakuma at agawid pa'y.
Tapno maurnos ti parikot, Joe. Wan nga raw, tapno sa anak kumamot ang mais-stress. Ay, mare. Iti kasta nga edad mo. Saan anasaya at ama stress ka? Nagahawid ka mo't kaya, Memilay. Tatangken ulo kayo matatang. Dakas ka day, no kayat ko ti maerano di ti kwarta anak ban no gami di abroad. Saan adakas no kayat yu ti mairanod? Ngam adda kumamit limitasyon nyo? Di kay aglablabas tatang. Amok ti limitasyon ko anya. Amo yu ti limitasyon nyo kunayo. Ngam stress mo ti ipapaayo kan apong. Nanyaman nga minan timpul, pulong na di abakit kun ka ah. Di mo pabasulan ni apong tatang. Tasikat ti ayan ti parikot. Kat no mabalbalin, iti balay asigod anag na edan da Jacob kan apong ti pag na edan nyo. Anya, Tapno maliklikan ti riri. At least, makaangas kamot laangon, maray. Wan nga raw, maray. Barang di na kun apaan ti madugang ka. Mabuteng met siguro, tati anak na amis mo tinang papanaw kan kuana. Ngam oray kas jay kat maasyanak met kang kuana, maray. Ay nawaw, apay amaasyan ka, maray. Wan ata no kita at ti kasasaan na kat nakakaasay. Ngam no agsasaw, malipatan na akatugangan na ka. Dayta nga raw, maray. Nagrigat laki din ti kastaw. Saan tayo nga amo ti paglugaran tayo? nakayumot gayam na ita, nanalini. Adda ka di masapul mo, Pidol. Awan matkit, eh? Saan din o tinagkapan yaw? Ijay sentraw, at dalanapan ko ginatang. Si Kangay, sa dinaw tinagapwam. Apay akas tatilangam, kasla saan kamot anag digdigos. Basol ti katugangak ah. Na, apay apabasulom ti katugangam ngay. Iso ti makagapaw, no apaya pinapanaw nak ti anak ko iti balay na. Ti damag ko kat basol mo kanumat. Awan mo tagas nga aramidag. No kayat mo ang maurnos ti relasyon nyo kadagiti anak mo, agraman ti katugangam, agbalbaliw ka. Saan kumangamin agulo ken sakit ti ulo ti isang bay mo, tapno di da gumuraken ka. Mabalin ti makistambay ni tao, Jacob. Mabalin ti makibuya. Pangaasiyo, tatang. Saan man nagulo ti isang putyo? Saan, anak ko? Makibuya aklaan ko, ma. Madamang agbuybuya ni Apong. Kasta aya. Ay, makikapi aklat tangarudain. Anya, di kayo madanagan. Sa anak nga imahitap no makiapa kada kayaw. Sigurado nyo lang, tadimi kayat ti sakit yung ulo. Uwan ka day. Ado, ti masol ko kada kayaw. Katjak kayat amanayunan pa'y dayta. Ang balbaliwa ka unsak baya maladaw ti amin, anak ka. Ay, nawaw! Kanayon tayo kuma alaglagipan at tinasaya at a relasyon kat agtalinaad no adaayat. Panakaawat, kan respeto iti puso ti tunggal maysa. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay.